Hello everyone. Right now we have to make some banana. Yeah. Ulang mo. Basta. Ito kanan. Okay. Naman yan. Mate. Basta po tao sa top ko dam. Oy, si Pili. Kamu sih Kawan na ita. Anak siya. wow. Oo, aspi lang ng mainan. Ito yun. Wala din na siya. Right? Eh. sini coba aku di iya Yamin. Udah waktu kan apa sih? Ini yang boleh kamu cukup dan anus lepas. Maya yung fish. Yung fish. Ya ada. Yakan itu yang mencuri pilih yang merfai. Masih na aku nama sana. Ayun nang ako nagkuha na. Malit. Ano ba yung siya yung lahat yung ano na nagkuha. Ito kami yung mga siya.
Okay, again. Here we go again. It's time to mix it. Make it ready to cook. Alright, it's almost finished. We have the sugar last. And after all that. Alright. Mabawalan mo siya na. Yay! Sakwan mo yung shop nga. Benar.
Alright, it's finished right now. And for right now, yan ito po. Surat na ito. Okay, it's been boiling for almost 40 minutes right now. So it's almost to chow time. Chow chow. All right, welcome back. Right now is the coconut time. You have to make the coconut milk. Ibaseto ko. Pati pinagkaweste, minayin ko ya. Para nito patapot. Sa kusingan na yung kape na rin tira, por tawag. Nene, ano to? Hindi ko nga, saan na? Tagpilay. That's the family right here. Pera que Alright, welcome back. Kaya sa naging ko lang.
Ngausen ibut. Orang milih. Oh, I forgot the coconut milk. I didn't film it because I was so busy. But it's okay. Tapos niya karang urut kay sukan niya no ko sa busy. Yaitan. Cherry roll. Cherry roll ya po. Tapos ako, parang siya.